kalian Deputy Chief Minister dan keren pat kum security abdoa kamar sendep keren met ba keren semet lep mo meredep keren met li kawal semet yong keren met ba keren semet lep mo meredep keren met li kawal semet yong malam meneh apa parti UDP download kajingwan jonga hangne minta sajisin ban ai jingkran hami dei bagade kam election labun ki bapun yang ba pidei ban juba lot itu hikintin ki ba dep kren ka parti NPP harang sken tengong mana kalian jonga ngong nak masuk luar balai bangong nak masuk nganjer iwe mo to itu idong kran nanti na po sok sar ibalong hana ngin pinki narang sekian umur siang ngin sasiat dapoy hapo nong ur ngin pinni dukso nanti na po lengkoy dalay nang tangin sasiat ang po kerang nalapan siya arpas siya ngayon mababalay ngakwa bayang home department kabaday jong ki polis kaladay banay kenra ya kayang jong sordar nanti na po solway nakadaw balay akapar election baro ki sulay ki beda license ne krem license kuno ki pawara alo chapo police station ndai tangung ta pa mga meningin penaktan dai banay kenra ya kayang jong tu sordar anang taro dar dai banring tu sordar banwan alam selection koy hango jeka pa police sulay bali banyalam rohang tepo nangor dai tangung ta tu badang laban police sulay benta bari tai badang lang ya bangan pasiat dah kesulai nganong rupa kumangladap keren nganom siap tiang dalai ruen masa kemar idon itu iwe ye MDC na seti siapa ramrai jerngam iba kipai ba ramrai jerngam kiong enai somar 69 ki ayat 69 itu di MDC ibita yang ayong ko amazing there you iling back the video I am here what do you want Ganong tinggi kum gitoro. Nama babalay siapa ramrai jerngam ilale kat bala ilakan fair. Henry KNPP ka. Berarti kena alarm. Nama kinong ramrai jerngam kiong no somar 69 no. Masa kawai kabangan aku akan pensyai ha. Ya kajingkeren jong ukan di KNPP dah kabakeren ko bana. Lada kata ke UDP kadai ada ukun dapsin rangka kami lada mong ka kami ngong jo email mo nomor family uang ya email jo dah kami dah terlalat 2000 kenapa ukun dapsin rang email withdraw no yang tiga NPP pai yang singa SPDP pada himpatai kumta hidang de UPH bisa ulang lep bat ubusyuk wabor kalau percaya supaya bahana lada ka UDP kadai ban Mino nak sorkar, are di tengken di NPP up. Kadu Chief Minister boleh tahu pun rasa mau mengai, naik tay samlin sang malai jera isat staf. Tapi nang kerana naik tap NPP nya pekai le kono, dangor jangor. Namar ngi apa kita gijingkan di bangala haba naik juga. Ipada ki bonnya di benfer be. Kumda ban keren ni isu ngasau kesiam gijinge. Namar ba ketua yang kapor nahaban pensyai yang kaya kabaki kikeren handai nak kalian jom tuduh penur slah setai kat kakerdan Deputy Chief Minister banong hanangi ice cream tang yu bakirsian NPP ditharai kandai kebadai kaker balai ngawang kumta namar ba ditharai bawat kaying kebawa persetuan usina kaying lajong Matrai pun dah tu bisa apa rujak nak kongres mencuat. Tidak urus mudai bamde isu dia minta macam NPP baru ada. Dan perano kain. Ketua sekretariat basyong mentar kamdi itu basina ke NPP. Kawai ke sarkar hadin kawai ke basyong hangteng. Hani banawan kamtrai nadong syadong. Lani ban ice cream. Tangi kita kibri kibabuat NPP. Kadai kakam kababak lah. Nah balai. Dakam yang ada JJM scheme meruhani kadai kejang madu persetuan. Kadai kata kadai ke sentral
skim nai sai startan upai bawa adaptif mendai setai sepak penerus lah jampi batung kuai si baca dus tei sederong lelaki itu yokai dan lelaki itu laput ada ingin ada batung kante dan pemun banjut bami di nipor batung bapa jut ke bamon yang bahadan setai itu apa pernah bertigi yang menunggang kerong tamu jok dia minta hangi hayuro bila kertok kadno di bangin jok kalau itu jingkran sajisin bakalan nonglang mai bolong pinum laban ini meneklam ke NPP ada ngalah siwang kelam kelayar ke babu ublai itu nong laban ini kata kadai kawai ini banko bakta ke NPP kalaban ai muslim kadai balalat kata di babu tuit teli teodan balawai ke meeting lantai bapin snap atau bersnap ajarong selipin ayu deh lang ya fi hidasya NPP rutose kawang lem tersyam syua jang kabam hin kawang hipit insya wajam klemeng yang ada jang bawa itu job kenapa asyo bangkiran dah kumai lagi nuwai lu bertanya keteng jemaah te orang sekian lagi nuwai lu bertanya keteng jemaah nomor busnul tenak palate mulai panong amazing tiaw senung ngersing lu tumpel namar balai ancu pensyayang ni tiba menang bankat amazing kau nak kasih lu bapela yang baik namar ba kata kekerteng jonga kepala Jayapura tidak kot kumno amazing still amazing timlah aban kot dah kumai melawan orang tu NPP ngadai usai bilat ngomong di sambil dah usai bilat oi sahwe ngadai bingshan do doa ada hal balai tu long kiri ngadai kakak jembat cerup minta sahaja dapat dewi pada ni jia do yang NPP nama ngadai kedopung oi sesedopung lepai bahasa yang jengi mulai yang kata kajing keluar kali ya kajing keluar kali kata kajing keluar kali kelapa usin nak kedar kadai harta yang kau maulum kan apa yang ki saya tentu sedin kakek yang kesyuki tebak